A Dijana baš je prava dama, aj su u ekipi kažem, večerašnja igra bit će fair, to vam poručuju lepotice i zver. Vragolanu jedan. Lepotice i ker. Od večera zvaćemo ga Zverem. Dobro, u četvrtfinalnom obračunu. Ko je to? To je nadimak, pre. Pevačica, naša predstavnica na Euroviziji. Čekaj. Ma daj, njima je bilo, ajde, ne znam kako se zove Topalko. Milan Topalović. Topalović, pa da. Ajde, ne priznaju ništa. Ajde, to svi znaju. Topalović, ali nemamo registraciju ovde. Milan Topalović, rekli su. Ali ne ide ništa gore. Dalje. Jelena... Može. Mlada pop pevačica bila naša predstavnica na Euroviziji. Rekao je odgovor. Stop, rekao si ime, gotovo. Pa rekao sam ime gore, ne ide nijedan odgovor. Pa čekaj, nemamo. Evo tasteri. Tasteri. Čim kaže ime ili otkrije bilo šta, moramo da prekimo Lepotice i Zver. Ajmo. Vaša reč također ima 11 slova, prvo slovo je S. Znamo. Znamo reč. Nije Karapampula. Nije Karapampula, dobro. Prvo pitanje za Milicu. Koliko konja ima pred ulazom u Dom Narodne skupštine Srbije? Mogu ja? 2 je tačan odgovor. A koliko ih ima? A kad je zasedanje neko, onda... Ne, mislim na skulpture, ne... A ne. Da. Dobro, pitanje za Sanju kaže ovako. Koji naši glumci, inače rođeni brat i sestra, su dobitnici Dobričenog prstena, najvećeg glumačkog priznanja u Srbiji? Mira Stupica i... Ne znam. Bora Todorović i Mira Stupica. Bora Todorović i Mira Stupica, tačan odgovor. Da ko bude šaputa ide u ćošak. Čekaj. Makar cela ekipa otišla u ćošak. Nama niste priznali ovo za Jetrovu zavu, pa to je stvar. Ma nema više ni kukanja. Dajana. Pa kako vam prizna kad ste dali pogrešan odgovor? Slušaj dobro. Pa ne može. Ako vam kafu i danas služe u bakarnim džezvama, sedeći na tronošcu i u nekadašnjoj Ećim Tominoj kafani, gde se vi zapravo nalazite? U Sarajevu. Ne. Nego? Bašarčija. To je najstarija kafana u Srbiji, odgovor je znak pitanja. Znak pitanja. Da. Menjala je vlasnike često i menjala i nazive. Naravno, posljednji naziv je bio kod Saborne crkve, ali se crkva usprotivila tom predlogu, pa je gazda baš me čudi. u neznanju šta da stavi kao naslov, okačio znak pitanja privremeno i to je ostalo za sva vremena. Crkva uvek propagira rakiju, ne znam zašto im je to smetalo. Oki, za tebe, osim što je bio jedan od najmoćnijih vladara srednjeg veka, srpski kralj Milutin je bio poznat i po mnogobrojnim brakovima. Koliko ih je bilo? Mnogobrojnih. Mnogobrojnih. Mnogo brojeva. Ti kažem pogrešan odgovor. Ne znam, pa otko znam. Evo, na primer, 6. Za malo. Dobro si gađao. 5. Eto, je. 5 jeste. Ovo je mnogobrojno. A ja sam bio na 6 svadbi njegovih. Poslednja žena bila je 6-godišnja devojčica Simonida. A ne, morate da znate sad i ovaj podatak da su brakovi uglavnom bili politički, odnosno u službi države i onda su to čeka, a jesu se ljubili? Obećano sve i tako dalje. Ja bi to zapišao. Ajmo dalje. Milice, novi krug. Je li išao obdanište po nju? Svi, po nju, da. Gde ideš po vladu? Gde ćeš u obdanište? Dobro. Bolest, brate, bolest. Svi znamo za Titovu Mitrovicu. Titovo Užice, Tito Vrbas, Titograd, Titovo Velenje i tako dalje i tako dalje. Mnogo toga je bilo Titovog. Međutim, znaš li koji srpski grad je u jednom periodu bio Rankovićevo? Da nije možda Kraljevo? Jeste tačan odgovor, Kraljevo. Od 49. do 55. nosio je ime po Aleksandru Rankoviću.
a zatim se vratio kralj, odnosno vraćeno je ime Kraljevo. Idemo dalje, Sanja, za tebe. Izbor za najboljeg lažova, odnosno takozvana lažovijada, održava se svake godine u kojoj opštini u Srbiji? Oki, u Ćošak. Mesto! U Koje Ćošak. opštini? Gde? Ljubovija. Kako? Ljubovija. Ljubovija, tačan odgovor. Aj, kako? Kod nas se održava svaki dan to tamo. Zovi Manda Ja imam drugi Vuka. podatak, izvini sad. Zovi Vuka Bojevića u Zverinjak da ga nosi. Na kraju će I završiti to selo Drlače. Ima tu klub udruženja lažova, to je selo pored Ljubovije. Za Dajanu, šta su Amsterdam, Acapulco i Lukas? Splavovi. Splavovi beogradski, tačan odgovor, poznata mesta koja nude provod na reci. Poslednje pitanje u osnovnoj školi za vas. Ovako, ok. Toma mi je prijatelj i drugarica. Kako? Toma mi je prijatelj i drugarica. Izjavila je svojevremeno funkcionerka Srpske napredne stranke. Nećemo da pitamo o kom Tomi se radi, već ko je ovo izjavio. Iz stranke njega. Isteklo vreme, Miki, mnogo pušta. Kako se zove iz napredne strane? Sad, nema toga. To osnovna škola, 3, 2, 1. Tabaković! Out. Pa šta je jedan i kao... Jorgovanka Tabaković, tačno. Kako tačno, Miki? Imate sad priliku da pogodite, a pazite dobro šta ćete reći. Subotičan-a. Subotičan... Subotičanka. A može jedno i drugo. Jeste, njima date ta zadnja slova, uvek nama Ne znamo da li je muški ili ženski rod. Pa sad. Ali dobro, s obzirom da njima tasteri ne rade u redu. Ali može i Subotičanka. A može jedno i drugo. Može i muški i ženski rod. Kažete Može i samo. muški i ženski rod, sad Subotičan ne znam ili ja. Nije Subotičanka. muški je. Hoćemo muški, njima je bio muški. A šta je njima bilo? Muškim. A šta je za njih bilo? Tako? Subotičanin. Subotičanin. Ajde da kažemo da, Subotičanin. A Subotičanin. može i Subotičanka. Subotičanin. Subotičanka. Ne, Subotičanin. Ma da. Subotičanka. Otvorite nam odgovor. Otvorite nam odgovor. Subotičanin. Dobro. Konačna tabela u ovom susretu lepote i šarma. Crveni 95, plavi 49. Još jedna emisija.